Iyang okay po ni Ponarakso kalabakon Pompeyu, wan ki sanan kan ko, wan ki likat nanalak onan kanyay ko, wan ki kayong kapna, wan ki karyang kapna, wan ki speaker o yang umusong ko sanatakan koros, wan ki song ko pong labalap o yang umusong ko pong kan koros, o sa pulmarchon way yung siyak Pompey pilalang tagakan, sangat siya pangilap lalang kapangamarangan. Ranwas po program ni Shura Below Patrona Station, Puan Kapese, Autobahn Police Blotter, Wipagan and Kakmangi, Tama Yawi. Rakaching Pura Payan, Kachalanan, Autobahn Police Blotter. Ni Oktober Sakriao, Yechirailakan arrested. Duinsan Susumo arrested ki Payang Aramas Choror ni Tatang Tupso Kabar. Petner Joseph arrested ki Kawanabak. Kodichim nri October isak payu. Riyagit isak. Kodichim arrested ki Chingala sa kawai changakoran nan sap po nalang webakon. Sukaw chin changakoran nan sap. Pilwiyakawan changakoran nan sap po nalang webakon. Piniyan sa woche pil chingala sa kawai panang insompar. Charlie Chan Jr. arrested ki chingala sa kawai panang insompar. O pil chingala sa kawai o wasa silipon alang webakon. Lansan William pil arrested ki Sukaw chin changakoran nan sap po nalang webakon. Ni October isak limaw, Yechrael kan ma-arrested. Kanetin Nelper arrested ki Kawanabak. Tristan Agustin arrested ki Chingale Sukaw chin changakoran nan sap po nalang webakon. Ni isak wano, Yechrael kan ma-arrested. Joe Seyola arrested ki Sukaw chin changakoran nan sap po nalang webakon. Katwin Ilay arrested ki Sukaw chin changakoran nan sap po nalang webakon. Ni October isak sur yagit isak. Haman manakap arrested. Yay Mark Ligor arrested ki chingala sa kawai o wasa silipon nalang webakon. Ni isak walon October yagit isak. Yechrael kan ma-arrested. Larry Asser arrested ki chingala sa kawai tami bali chapun sa kawai o changakoran nan sap po nalang webakon. Marcia Rodriguez kisangan na sa tupso ni asosaan ke Moymoy. Ricky Vicente arrested ki mi bali chapun sa kawai o changakoran nan sap po nalang webakon. Alvin Loni arrested ki Kawanabak o pilchungala sa kawai panang insompar. Ni October isak riyagit isak manakap man ma-arrested yay Alex Jim arrested ki Kawanabak. Ni isak ayo October Yechrael kan ma-arrested. Dionis Velasco arrested ki Kawanabak. Wesley William arrested ki Kawanabak. Celestine arrested ki Kawanabak. Ni Agos Riyasak Riyaw, Riyagit Riyasak, manakap man mabil arrested. August Johnny arrested ki Sukaw chin changakoran nan sap po nalang webakon. Ni Riyasak payu, Yechrael kan ma-arrested. Wayne Rudolph arrested ki chingala sa kawai wasa silipon nalang webakon. Tanya Maninsor arrested ki chingala sa kawai wasa silipon nalang webakon o niyan so chapil chingala sa kawai niya pacho panang insompar. Lillian Aaron arrested ki chingala sa kawai o wasa silipon nalang webakon. Evelyn Aaron arrested ki chingala sa kawai wasa silipon nalang webakon. Kevin Paul arrested ki Kawanabak o pil chingala sa kawai panang insompar. Cletus Estep arrested ki Kawanabak. Rafael Amor pil arrested ki Kawanabak. Nirisak limaw Yechrael kan pachawan arrested. Ace Ranganwal arrested ki
Asolan batri tebil tagata emenaramas opinian so ochapil kawanabak. Rana kubo arrested ki kawanabak. Nerisa kono managap men arrested chungalat Stephen Primo arrested ki kawanabak. Pueki ajay kat lang ni mun sompung magjay karusian pil anna rokun pacawan yang momen kawawi raneu mamenwaikan kalapkin ye ranin alwin ni mun sompung pagpakuyawi yung nonokan mo pabakan ni an sumarban katarala aray chungal syarikan purayan chawatay rawach anana irailan kapkan panaw irail pacawan ang ray tamo ko nangan wiyawi Wiraite loyang kapal ni Yansu miray paspasyot sili ni enaramasakan aray chungal niyumkan ni aray panuya sili aray peran. Kalian kakailaga kusunat pakiran pabakan o nonokan pan ranin aluin awiyalar mo man ranin paragapabe meserikan koros nan kolonya net showcase nan win pompe pon kun magmagut ni pungan rano. Ripagpakuyawi ang railakan mabilugin changakuran nan sap Irailakan serikan pacola rail pilkak cek puak serbukan telelen kapal ap melen nono papakan. Muen image me kak sakar kita sukses imen ulianti perian kakailaga kusenet uyach kapenggalangan o fisik seyej puaki muitan program wo cengkak pacotan an station o peluya chungal pek o kalabako isoko ap melen nono kano papakan en Bombay Apple pen sama macam serikan anak-anak kanai o sa pagpagidya sa mga may sawas puwan polis memia sukses so tsaka kana pali tip kan koros magin paratanan ewew anso image kalangan kubur kasusye kaselelye